o le mea silin tāua o le maua I tātou o le information e na ia whapena o na whapotoina I tātou I tau singa o tātou ainga mawhitanga uru ngā li. Ia, ta te nau ina ia whai o na maua uma tātou ina ia whapena o na whesosoani a inga I uru ngā li ima. Ia, ma le tau singa o tātou ainga. Ia o le a tātou a mata nea fiafi. Hallelujah lo tātou a mata se te talo tamā. Tau te mana o mia lava lau whesosoani. Wa e sila fia fo ile tu sa male visiona na tu ina I lau e kale sia ina ia fa pe na na fa matu tu ina I matou ala I lau o fionga ia me se lo nga pa ia lo fa mai ne fia fa manu ia lau fa nau tala na matou fa long ia wa matou ia mau lunga so vi inga ia le le na tau sia matou ainga. We bless you Lord and thank you Jesus. Amen. La fiafilane la tātou tala noa I le tā upo e whaulu tarina whapea understanding the family dynamics. O le mea mauti noa o le institution lea na whaia lea tua ina ia whapea nā o na tō whaatasia I ma ia whaangai o ia ili tātou o tātou ainga. Understanding the dynamics of families. O le vaenga mua lai o te fia tala noa I le fiafili nei. O le dynamic relationships system. Ia po o I tū matango fie fo I le vāwhiano loa I wa whapena o na whaia I le atua ma whaatu ina I le atua I te tonu o le ainga. Yeah, when I say a family, I'm talking about the man, the woman, and the children as one unit. O le ainga leo te tala noa atu ai. So e a fia ai ia le urunga lii ia ma le la whanau. So o le design le atua na design ai mene o ainga. Na design le atua for ilele as a relationship system. Ia po le vāwhia noa loa I lea e mawhai ei ona run ia pe whaatulanga ina le ainga. God's design for families. It's a relationship system. He designed a relationship system so that a family can be run. KENESE lua fai upo e lua suma le lua fa mole la uma. O le idi aso fo ina to ina le tua ia atamu. Wana fai ai fine. Ona ia au mai ale o ia atamu. Amen. And this is when Adam exclaimed, "This is bone of my bone and flesh of my flesh." So there, relationship. But right there, when Adam said, "This is bone of my bone," he is talking about how he related to the wife. So, ole relationship system le nga design le tu e run nei kako ainga. Io I for a breakdown le relationship system le ko le ainga, then the family structure also begins to break down. So ia mala le taunga te le mea fai upo lusu ma le wha. O le mea le tuku ai le tani o na tamama o na tina. Ai whaatasi mala nā wā, o na avea i leo I la ua matino e tasi. So now the man leaves the relationship system of his father and mother and be joined to the wife. Now a new system of relationship is now beginning. Tasi ai leo o tamama le tina. Hallelujah Lord. Ole system lea nga design lea tua inga ia mawhai ona run nei tato a inga. Apena ona relate te ili whawhine ili ka māloa, ili ta māloa, ili whawhine, hallelujah lo. E kia lea la me involve you kongo le mea lea, for example, communication. Hallelujah lo. A whawhonga la tau le mea na tupu, ili KENESE tolu whai upu mua le fitu, la le whaitau alu e whaitau. Or KENESE tolu fai mua le fitu. Ole vaenga lava lea na mua attack e satani.
First and foremost, when Satan attacked the family unit, he attacked the relationship. Ole aim akosakangi in order to break down the relationship system ito tonu ole ainga. Because once the system is broken down in the family begins to splinter in pieces. Ol me fo langa le ko ke va ai le e ale ngo maso fo sofa ainga is because we break down the system the relationship system me related ka malo the finger ka malo ya fa pena fo metamiti. Ole me mo mua langa fa isakangi, he went and he attacked the relationship system. Walai lo le isakangi e break down lo le relationship system there, then he will be able to get into the family and destroy the family. Hallelujah lo. Me venga leka ke va ai meo lo ngari ke ke. Meo lo ngari ke ke, and if you go and find out la me o ke ke lo ngari ile, you will find out what break down the relationship there. Or the relationship system la le na design le tua enga ia run nai ai e fa fonga la to le men tu porque ne jana to fa upa suma lua fa pe mai le ata o le fa fine na e au mai ya tia wana au mai ya tia o le fu o le la au o mai ai le mele na tu na la tu lo le tua ina wanga sala ata ma eva fe sili le tua ya akamu po le ale mele o tu ave melkala akamu o le fa finge lenga e au mai o lo isi situa punga lai lo le akamu fa mai le tu ala o kai me ki lo ai la o le ki lo fioki. So Adam was saying, even if you kill the woman, I don't really care, but the woman you gave me caused the problem. If you read the in between lines, you will find out that Adam he was just blaming her, and for Adam, he thought that, even if God killed his wife, he didn't really care. Yeah. O te whatu puina le whaitanga i ate o lua malwhawhine, o lau whanau fōi malana whanau, na te tui momoina lo uru, a o oe, e te tui momoina lo na muri vai. Personally, ole amakanga lava kalangoanga lenga kalangwai, they had a good conversation. But this time, hallelujah lo, now fa mai o te whatu puina le whaitanga e le vao lau whangau ma le whangau le whawhinge. So now relationships are beginning to break down. Fai upa suma le fitu. O ia whetalai atu atu fōi a atamu. O e usi stai le upa rawa. Sorry, fai upa suma ono. O whetalai atu o ia whawhine. O te matuafa atele ina le ti ngā o lo mai tō. E te whanau mai tama ma le ti ngā. E wa i atu lo mana o i lautani. E pule fo o ia i ate oi. E wa whangala atu le upa palangi le whangai. And God said to her that you will have the desire to control your husband, but your husband will rule over you. So now you're beginning to see now, the woman is trying to rule over the husband, but the husband is controlling her. Ole relationship system le. Ole si kaimi. You are trying to find out what is causing the problem in the family. But you will find out it's because the relationship is breaking down. Or the relationship system destroy control but the husband will rule over you. O ia whetala ia tu fo ia atamu. Wa e usi stai le upola wawa, na wa e aile la auna o whai atua ia te oi. Na whape atu, e awa te ai. O le mea lea, ua malai e lau ele ele o na oi. E te ai e mariti ngā ia so umono wola. So now the relationship of man to the crown, le koko yanga mea ai, is also broken down. Now, fa malkala le kua, ua whetu wina nele lau ele ele, hallelujah lo. So, you begin to see now that relationships are now beginning to break down because of the fall of man.
Ai mai oto, ole relationship system lea. E le isuia lama le tactic ki Apollo mai le kaimina ngā se e o ma le kaiminga. The devil walks into our homes and the devil will always want to destroy relationships in families. If he can break down the relationship in the family, then the family will begin to splinter in pieces. Hallelujah. Ia o mai le mata upo e wha, KENESE le wha whai upo e wha, wha mole ia. Ua whai kaino ia a perulo nauso. Ua iai fo ila ua le whanua. Una tūlai atu leo kaino ia a perulo nauso. Ma whasioti a te ia. And now it continues on to break down the relationship. Hallelujah, Lord. So now the children's relationship are now beginning to break down. So the devil will always walk into your house and destroy your relationships. And the next thing that Takelki Apollo is to destroy your relationship and your children. And the next thing that will happen is to destroy the relationship. Leala kau ke va ai e kai minga de kelo ai ngole kau wa misa ia ma kau kia. Ai ka kong lau kala lea. Ava pea, if the man and a wife do not have a good relationship, hallelujah, Lord, you can imagine the family. Ava pea wala ole ai ngale if ai nga ikamaiki, you can imagine that family too. Aile manga olar ki Apollo inga ia le relationship le. He will always look for ways and means to destroy relationships. Now think about this. Ol ko ke lo ko ngaki mala mai tala le fa yatu. Ke mala mai le ya. Ole va enga le piko silinga nga manga ole tu e tairi api ko nga ko ai. Relationships, the family unit would become really nice, intact. I break down the relationship. You can imagine a dysfunctional family. Yeah. Olota ui tono la fiong pa ia le tua le whamatalanga Paulo le kau o le menge o le one body. The one body, many parts. Mo KORINITO o le mata pa suma lo fa mo mole. Au mea lo fa fa le te au soi. O te le loto ina ia Pauli uli ai o to. Asole le ai sole. Le fia su o le tino e tas. Anyway, ole mea lai e nau Paulo e wha malama mai a tātou. Ole tāua, ole tino lea, the one body, many parts. E misquote le versinga. Ia ole tala la Paulo, ole kalinga, ole ulu, ole lima, o vai wha e iai lai si tu tino pe e le taua loa. A o i tu tino pito e siri nana tāua. Afonga mai. Ai ku kingo umaia. They all work together to benefit the one body. Okay, let's talk about family using the. Verse 12. Awa pe o le tino wa tasi. Ona tu tino e tele. A o tu tino uma e ui ina tele. O le tino e tasi la baia e fa apea la keriso. Ya la. Ala, ole, 1 Corinthians 12, verse 12. Yeah. Oh, kau dia lima kau ingat. One body, many parts. You can imagine la, pe faile competition ale udumba vai. But what Paul is saying is that there are many parts of the body, many members of the one body, and all the members of the one body work together to benefit the one body.
So let's bring it to the family unit. Ko akele ia tangata I tonu le ainga. But what God wants, Paul said, if all the members of the family come together and they put their work together, they bind together, it will make a strong family unit. In fact, o le finga ngalo ngao le atua I tatou ainga. O le fina ngalo le atua I lo ainga o le kama marikinga o le whangau ia whapea o whangangau lau whangau ia whangau lau whangau. The will of God is for every members of the family to come together in such a unity and stand together in order to benefit the body. Ia le mea langa pi kau ke kele ka ko whaonganga I le ekalesia. But I tell you, it's a great example for a family. Aya. Ka mā ki ngā ma ka miki. So o vaenga unga ia individually. Every individual in the family impact the whole family. A whangala ko lisi me mangaira Romans 12:15. Yo to oli fatasi mai oli. Yo to tangi foi fatasi mai of tangis. Akona ole pichi la le ole tight for le relationship ko la inga. When one member cries, everybody will shed tears. Ole pichi la le ole strong relationship le ko la inga. E kangi lo kanga ko kasi fe kangi si manga ko members la inga. Pole a foi me affecta ele si member la inga e mo ki ngo affect ma le inga. I have a pair splinter relationship le. Yang kang yale oya fi yale si ba. Kang ko kasi yale nga oya ya la kali yale si ba. Ah. Wo fingi unu ngali e kang yat finga ya la ka ma lo e fa yang ia fa uma. Pula ia lang me la fa. Ia pe kang I vot ka ma lo ya la fa ya le vir finga la ko. De care. Hallelujah. It is crucially important. Owangi pa isa kangi ile relationship system le. Awai le asa singa ke va ia mga pui le mele o le mea ka ko e fai. O le mea ka ko e fai. O le va ai va le relationship system le and make sure that it does not break down. Because if it does break down, hallelujah, Lord, then the family unit begins to crumble. Is that the family structure is established for the following reasons. The structure was established for these reasons. Reason number one. The family structure was established, number one, to carry out teaching and modeling. O le mafu anga ngā leinga establishment o structure I kongo o ainga. Inga ia memo mua, inga ia whaatino ai lea o onga ma le whaataita inga. Teachings and modeling of God's word daily. What for? For growth and nurturing of family members. Your job at home, created a family structure, is to teach and model God's word daily for the nurturing of your and the growth of your family. Yeah, okay, fako lesi le me piko silianga kaua. Kaua le teaching ai makwa over kaua lo fa ki ngore me le ki awo.
Inga ia whapenga o ngā o lailo a inga ma ia whawhanga ilo a inga. O le mea ngā lenga establish e lea kua le, ai whawhanga mai, o le ke lei o kangaka, o le ke lei o kangaka, le ai se teaching, le ai se modeling. Ai a maro foi, o le makwaleanga o mea lai maro. Whaalonga umma ka me kilo ko mumu, kilo le ka me kilo whaawaivai. Le ai ma se mea o oa, ngare e. Yo e, pusa e whai ka me kua le whai le mele o ki whakuai. Ai wole whaka e kai o mele whai. Ai ka meki, wha malolosi o vai mera, a olo whaavaivai e ke lo kai. A le mea ngā ringa kui te lea kua le structure lea of the family, so that you can carry out teachings and model the word of God daily in order for the growth and the nurturing of your family. Wa mole, e le se ngā luenga ngā e whai ele. O le whaiwhi au e whaialanga ia ngā luenga, ma le loko e whaialanga luenga. But before you arrive here in church, your job is to fix your own family and make sure that you teach and model. Na wale kele o isi māko awe. Ia e me sai nganga awe. Halu malau whang hau do. Au ko whakai kai me fua, au ko kou. Ia o le anga ko inga o ngā whapenga. O le makwale se awa onga ngā mea. Aia. You know, e se a me la, makwale anga le moro. O te whaiatu, o lisi le awa inga kau o le makwale anga. Le anga le moro. Le anga le moro ingo kako mea. Kako a inga. Ai ngā langa kui eite le kua le structure leo le family. In order for, and especially o kama, especially fathers, so that you will teach and model God's word every day in order for the growth and the nurturing of your family. And think about this. When your children are not shaping up, it's not really their problem. The problem is you. Mai mau pe anga fa pe open o manganga ile o onga o wale o onga le sui ei. Mai mau pe anga fa pe open o manganga ile o onga. Mai mau foi pe anga fa pe ngau loto tangata ia o ina la to. Amen. I mean, I say this honestly. My dad never taught anything about the Bible. The only model I receive is him having so many wives. And our family was a dysfunctional family. So I come from that background. You can imagine But I was open to Tavalis teaching. I was open to Enesangala teaching. I was open to Max Rasmussen teaching. I began to open up my life to teaching and model. O kanga kala ye lu ke faku o kanga ye ngo vavaia Viliamu o Max o Tavale o Ene o kanga ye le sa ki no wi la ku long. And they were able to model. So my dad failed in that area, but I picked up somebody. Why don't you do the same? If your dad did not do that to you, why don't you look at somebody and model? Alifala vela ole mea lenga mawelo fai ai kulowa lo mafau fau kele waso okuanga ile ke ngofongo fo ya male mafau fau e oki ya ele ya imase me o fai la ufanga or maybe what fai what model for le makwale yanga le model kwale yanga no teaching, no model, no nothing. So your children are not growing and they are not being nurtured.
O le mele au mai le atua I ka mamarikinga is to teach and to model. Don't ever try to teach your children something that you are not modeling. Amen? Ole fa ole mea fo nga le lenga trouble this generation. That's the reason why we're looking at another generation and it's a holy mess. Because we fail in our generation. If we don't teach and we don't model, the next generation, you can imagine what they look like. The most important person who will do the teaching and the modeling in your family is you. Ai mai maula pe anga open kangaka lea o onga. Mai mau pe anga open. Mai mau pe anga ngau kangaka lea o whafonga ko. Mai leo se whawhai upo ona mai ua whanolo nuu ona ua le ai se poto. O le whanawela ua kumu le laro langi kanka fia popoko. They think they know it all. The greatest success that can come to you is when you become a perpetual student. Upunga le perpetual, it means to continue, a continuously desire to learn. Hallelujah. Now, kele isi anga pe anga singa lo pe wa ilo kele kai anga ka ko longi mea. Ya la wa ya yanga ya singa ya o ka fai. Ya uskanga kala wa over singa la ko. Pako a mal ka ko leni pe aku ka ko la ko ma. Te ka mal leni pe mo ingi wa oki. Hallelujah. Nga kuiet la le tua le family structure le number 1 to teach and to model. Number 2, the family structure was established to establish the rules of the family. Na create le tua le structure inga I establish ai mo ku la fongo fa mausa lihina tu la fono I tono le ainga. E wa fonga mai la o le kelo isi ai nga makua ile ai mangi kula fonga makua lusa I kongo le fale makua ile lo le kamakiki po fele right or fele left le lo fo le kamakiki po fele me nga kamao e o fo kamalo mal fa finga ia you know o isi fa finga u ka le lo ale me nga ka le boundary kwa ile lo al fa finga me ile boundary kamalo le lo fo kamalo ale me le boundary. A family that don't have rules will always end up in a disaster. Langa yo oile atuang familia tu akam awa kilu ayela aulia awa menga ka boundaries. Me awa sala la aulia e kanga la aulia kanga menga ka boundaries. O mga sekile ku mo boundaries. So the family structure was established to set up the rules. O le menga kaila lo finge, ma le menga kaila lo kamalo, o le menga kaila lo kamakiki, o menga o set of rules that kaunga said, they are not there to annoy anybody. They are there for your own protection. Hallelujah lo. Al fafika uli langa le o kako kilo nge ya ile maso so ya at least ya we experience Akka, so you know, aya we le mele o le ainga fo le mako ile ai mangi rules ko ile ai ma se rules ke va ia mako o le me fo le mako I on va le ma fo fa ranka because they don't know where to stop. I just go and go and go. They don't know where to stop. Hallelujah, Lord. And I tell you, if you do not have rules in the house, it will be a holy mess.
O vai le kuanga vai le ko a kama eva. Kama mo e solo ko I pule o ko ai la ule ai uma ya la au be awonge yo se the boundary. Nga langa ku yete le tu le family structure le where the man is the leader that set up the rules. And a woman must know where she needs to stop. And the children also needs where to stop. Wale fel menga ingupia uma kamaki. Le ai kula fongo ka kha uma kamaki ele ise me sa ma ko isa loko la ko le me fa. Aya. Ya lu vai lu finga ya uma eva o eva kala pula o e ko eva kala pula lengi boundaries kwa le ai mangi boundaries. Aya. Aya. Eu le ko ki le mal fa samo. Lengi boundaries le lo pe of be nga kamele o. Ya lu ko ma lo ya lengi boundaries ya lu ko ma lo ya pula ya nga me fa. Ya fo I ma le fala ya pa ka wolon ko. Amen. The relationship system le nga create le to run ne ka ko ai. Melon the tolu nga le nga create le to le family structure le is to establish responsibilities for each member of the family. A create le to le structure po le fa mai le to tonu le inga ia fa mau kuinga po le alme o fai o le alme o fai o le alme o fai o makafa yo ka ngaka kai ko kasi ko le inga. Awa ale fai le menga wale lopo o ia fai le mele o le lopo fai le mele o mako isala la o le lopo o le alme o fai o le alme o fai o le alme o fai ia nga fa vale ale o le sikanga kai ala ki nga le sikanga kai wale lopo e mo le ingi responsibility o ve ia angalang creative family structure vai o e fulu o e salu al fale ya o e kai la ko kai fa ya o e fe el kanga me ya o e ke ul mo ke vai la ia a ko fu kan malanga makafa yo e fai alul tanga te fai la mata fai oi ma ngai el ka ko relationship konga ko ai le se ki nga se loko vale fai al me kala ko yen ko ko fai. Amen. Ko furga ngaka malanga ia makafa yo fa. E wa fonga na ko disi me ka kia ne. O makafa yo ka masa ka un fa. Wole fa ya. Ya wa ski nga fa. Kire le me alu ka fa dinga le me le ko so ki nga fa ka nga me. Ko so ki nga ka pe nga le fa le. Ko so ki nga le ese makafa yo ka ma ya. Ma so ipki ku vai lunga ho a mai sa wi puki ale responsibility ka ma le ai ya ma le puki. What do you think will happen to the relationship system? Do you think it will remain intact or do you think it's going to break down? Wala ku pu menga because a relationship, a responsibilities or ave ngaka. Lo le kama lola ya wal mele fa wa kolosi fa pe wa kolosi la va pe kolosi va pe wale fa me kamu fa kama au fa fa sola ko kinga ya anu kinga ya fa ko pule me fa because ola u fa ya maka fa ya ku fa lunga oye pule la inga oye le ulo la inga yang al pau al me ala fa el kau pe le uru ai le ai ma se maka fa yo fa ya po le fai fo ele si finga wa ele si finga ma ko au loku lo to ko roya so kusa e ala finga le moe ale fo lunga ai ko e moe ai usu sion to lu al kaiao fai le pasusu
Ka penga ka mai ki le halu fai nga runga ko sau ko fai le me ai a le nga le moya ala me so me ai ko alu ko moi o le lisia so e la lisia o kama e ngo ya fito sia ka nga pise mako kama a ye la ngi me fo ifa le ko mo ki o ka ya ka sia ko sia ila e muku le lima le ko sia ku se muku le lima la ka to sia va ya mio ya ka ule ngo ke le ka ule ngo si finga va ya mio va ye usu skamalo fai de susu ko ya lu fai ngalu ko sta fai ale moya ya ma ko aku lo kula SAMUELU ya to sia atu o lotu tato ufta wi ol batofa atu o lotu tato ufta wi ol batofa ma ko aku la yo mi me to sia ai ila ka ma ile ka ulo mai vai alongo mai ya ka ule ngola ka vai alongo mai a o va solia a mai lo to do se mango ngofo se ba se kas ole mako ile ai ma se me ali ngi fa finge fai le ai ngi responsibility ngale moe ala nga responsibility e fai. But I've seen that family, man, the relationship was just so awful. Amen? Simply because ele o fai ngi makafa yo isaka ka nga fai ele fa finge ele o langa makafa yo o le fai ele fa susur ka makiki fai le na per ka makiki ma va ai le ka makiki ma kuka me ai o le alzo ko do fai nga ya la o fai se au ngi la o senior pastor hopefully ya nga number 4 menga lenga created a family structure is to establish limits within the family. Limits there that will shape the atmosphere of the family. Yeah. Me foi ele miki, me foi va pe a so se e konga vai vai. O que le pune me anga se saulu ko no. Ale lola al finger me li miki ele me va pe. Ya wale le la. O sale o fai ya saulu ko ma lo ba va. O fele e konga le chai. Lango kongo ave o pule inga ave yo ya deve silo malme. Amen. Angalanga create a family structure le the man and the wife and the children in order to establish the limits within the family. Our limits are shaping the atmosphere kongo lai. Number 5. Family structure was established in order to establish freedom within boundaries. Le freedom le ke fai e me vai o menge relationship pa mole mole ele ngi me pe rigid for le le ai ole family structure establish ai le sa lo konga le pa to le sa lo konga ye boundaries ole sa lo konga le va pe nga e awangi va pe okay mi oi ya ku ala pe okay mi oi ya ku ala le ai ole family structure except le ma ai fia mo no fo la le mo fo ai fia sa fa ai sa lo ko ale o ia ka ko fo me ka ko ai sa lo ko ale ka mo ai vai a wo ke o le wo wa pasi mal me la ka ro lo ko ai pa ka ku e so o le family structure e create le sa lo ko ngale pa te ye boundaries sa lo ko amen yeah. Your family of origin will always provide a blueprint for your own life. Le meleng ai sa wai lo ka mamalo kinga malelalo langi leng ai sa wai e masangia onga au mai le mele o le blueprint ya po se fa mai fo le ka ki sa va mali ai. Yeah. Fapiana le ke sau mal dysfunctional family. Fapiana o ke sau mal dysfunctional family. Kama vole le makwa over dysfunctional. Mangkola le printing nga me lo kama ya oi ya e o life fapiana wa le menka ko mai ai background ko mai. Okay, vai le background the way you communicate, the way you engage in relationships, the way you set your priorities and much more.
e peia o le mea lenga e sauai, le background e sauai. O le koe ngā awala ngā e vai e ngā communicate alo ka mai lo ki ngā, o koe ngā priorities ngā seke lo ka mai ma lo ki ngā. Hallelujah lo, ba le awala ngā whai e lako mafutanga I tono lato a inga, ma lako priorities, it's very likely that she will follow the same pattern. Amen? But imagine I have a big dysfunction on the background. Would you want to continue on or would you want to change? What do you reckon? Would change? O le whaafi ka uri la e le o whaia kanga ka umane mea nga. E ke vai whala isi kanga ka ua umar ko I ngā o ao, wa umar ko I ngā launga iai, wa umar ko I ngā information e ave iai, e le ai masesui ngā o le mea la vai konu. Amen? Amen? Amen. But if you were wise enough, I will change the way ngā wola mai mo waba ai au iei kongolo ai. Pe ai loinga I le. NUMERA sumal fafa upa sumal. God reminded the people of Israel that their choices will have a major impact on the future generation. Vai, kako fai unga? Fai unga ia fai kako kai mingai. O le mako ke leo le afianga ka miki le lumanga. Ke leo le afianga. Po le ala mar ko nga fai unga ke fai kai mingai ke leo le afianga o le fanga lumanga. Yala makula singa whaka ka inga mele. One example. Let's have a look at le aingo kavika. King David's family. We don't have the time to go and to read all the verses. But pavonga mai. Whamai o le tamā o Yesu Keriso o ai. O le atali ia o Davita. But here's what we found out ile aingo Davita. One of the most dysfunctional family in the Bible. So dysfunctional. Ya, le alta to tilo ya, lua Samuelu sutasi fa mo lima. Toya ulia mai tau sanga ona po ia e o atu ai o tupu. Ona awina atu le Davita ia I o ako, mana au na fatasi mai ia. Ato ma Israel uma, na lato pa umatia le o whanau ngā Amoni, ma lato wangaia rapa, a Davita sa nofo o ia Yerusalema o le tasi a fiafi o tu lai Davita ai lona moenga o whelua I lunga o le whare o le tupu o na ia iloa atu lea ai lunga o le whare o le whawhine o lo taeni o le whawhine o matua la le lei lava o na au atu le Davita se tasi fesili o oe le whawhine o whaiane le tasi e le o pati sepa ea le nei le a whawhine o Eliamu le a ba au ria le saheti o awina atu e Davita o au auna o a ami ia teia ona sawa ile o ia ia te ia na la moele mai ia a alfafine na fa ma o ia ia te ia ai lona leanga ona fo ia ile o ia lona fali sa to o alfafine ona awina tu le ia se tasi ta watu ia Davita o fa pe atu o nei o to on mo wa ula ka io sa ka ngalo ka ai le ang o ngofo le kilo ya al menga so kilo le fafinge ya mga mo me finge ya ko no fafinge ka o kia la le mena tupu le ai vai o le mele nga fai ka vika ku sa e fai ka vika le mele a o lana fa naulea o amanona ma apisaloma o la wali ia le ulava vale o langa fa ku sa la teenagers la wali ia. And they watched their father did it. Yeah? They watched their father did it. They watched their father try to hide the secret. And they literally witnessed everything that was going on. Hallelujah, Lord. O le mele fai ka vika. Wa momoe male avaska maskamalo uria. Ko le fafinge. Ko e ngofo ma faile au wala e oki e uria. Wa oki uria a e ngofo le li ma mailif ko olua uria. Ka ukia al mene faile ka vika. I pretend te le se me okupu.
E whafonga la to leo ke kalonga ki ako le dynamics on many of the family relationship I begin to break down. Lunga Samuel su tolu fa upsufa. Le mawhai o ia wha alongo na upu. Na ia wha malosi ia te ia. Mana toso ia te ia. Ua mamoe fo i maia. Whangamela, o longa kalii malonga whawhinge. Ua reipe longa kalii longa whawhinge. A manona reipe a manona ia Tamara. O longa sister. A whangamela o ko i mele e kupu. Whai upo e lua sumare lua ia. Whai atu Absaloma ia a manono se upuleanga po se upulelei. Awawa ino Absaloma ia a manono. Ina wana toso ia Tamara lona tua fine. Relationship begins to break down in a family because of the sin that was hidden. Whai upo lusu walu furuiva. Whai atu Absaloma ia na au na. Wa whape atu. Wa ai o taupe a fia le loto a manono i le waina. A whai atu ia te o tau fasi ia a manono. Ono tau fasioti le ia te ia. Au al fefefe. Ele o au ea ua whai atu ia te o tau. Ia wha malolosi. Ma ia o tau loto te tele. Ua whai au na Absaloma ia a manono. Pei ona whai atu ai Absaloma. Ona tu lai leo atali umore tupu. Ua ta itasi mati e ti e lana whaalata. Malato so sola. E whamala o kone mengupu. Reipe a manono longa kua whawhinge ngoi a Tamara. Whanga ulea ka vika. Ko e whasioki a Absaloma ia a manono o lona uso. A whangala o tau le mele kupu le ainga a dysfunctional family. Ha le riolo. A upa tosu fitu, sola lo a manono. Sola e se lo a manono ma tonu le ainga. Va whangamala le mele tupu. Lua Samuelu su whawhai upa lusu wha. Ua whai ane le tupu. Agua ne ia ilo na whale. Ai aua ne i maa whenua. O na agua ne ilo Absaloma ilo na whale. Aua le whenua i mane tupu. So, o le ala wa koe fo i mai Absaloma. Mo le lua kausanga kalunga. Mo koe fo i mai. Whai mali kala ka vika. Alu lo fale. Ai o kele whiwa ia oe. Meaning David refused to deal with the issue. Ele mga o ka vika e confront le mele a mga ka vika pe ia ngo foi a fa alu ia fa pe. E a fa la ko ka o ke le mele. Fa o polusu mo le valu. Ua no fo Absaloma Jerusalem mai tau sanga e lua. Ai la te le i whenua i lava mare tupu. Lua kausanga ele i faia se ngā ruenga ka vika ele mele kupu i kongolonga ai. E va fonga mai e le ia ka ko la mele tus pa ia. O le lua Samuelu mta o pasu mai lima. Alu e fai ka o le fale wa ke le ia. Ai ko kongo le pirioka le ngā. Wa maku wa i malepe a le relationship ka vika malang whāau. A lelo. A makalo i nganga ripao lo ngā kari. O Absaloma. O i ngā whaenga fuafua i Absaloma e whasioki lo ngā maa. Wa whangala tau lesi mea mka ukia ngā whai Absaloma. Wa kuli Absaloma lo ngā maa. Wa alu la ko ka vika he was running for his life. A lelo. A wa whangala ko le mea Absaloma ngā whai. Lua Samuelu suruono whai upo lufu tasi lufu lua. Ua whai atu ai to wheleia Absaloma. Alua ne ia oi pālake a o lonta mā. Ua tua e ia leo le whale. Na longona lea i Israel umma. Ua inosia oi lonta mā. O na malolosia leo i lato umma e au ia te oi. O na lato tō ai leo le whale i emo Absaloma i lunga le whale. O na aluane leo Absaloma i pālake. A lona ta mā i luma o Israel umma. O le pule ai to whele. Na ia pule ai i o naso. Ua pese i nafsiri se tasi le Afioga le atua. Sa fa pele pule uma e to fele ia ta vita ato. Na pe fa nga mele nga fa alo aile o ka ua mai ele me kupu. Alu lo Absaloma ave uma ko lu lo ka ma e lunga le kumu le fale. Le me la mo kasi le fale le lunga. Ua fai ele fale ie nga. Yeah, and he had sex with all of his father's wives when everybody else was watching him. This is the son having sex with his father's wives. So I found my ko le mele tupu le ke mga highlight. Something happened in this family, but David completely failed to confront the issue.
Amen? O ko kena la singa ka I me ku po e nga nga no ka peka sa su no ka peka ele se me fe ya ia ngofo ba le o mir kai minga fa ile me le ai ma se me fa ia le confronting ka vika le issue le kongolonga inga and I tell you it just went out of control. Avong mala tau le si me ka wa le mangulo te manatua. They don't want to confront the issues. They don't want to deal with the issues. So things happen to Kongo, they just don't have any courage whatsoever to deal with the things that are going on inside the family. Pretend that, it would just go away. If we just leave it, maybe it will just go away. It won't go away. It's just going to get worse. Ya melanga lenkupu ya kavika malanga fanga. Oka reipele si ya reipelo na tali lo na fine fasioki lo ngakali ile si ngakali. Amen. Alu la ko akule kama ami keni imagine pa fa pe o se kako fa Samoan mele o lo walu la ko akuli o lo kali fasioki o. Ane ke fa liu mai kuwa o ele kele wa va be o momo no kali ma wa va. Maka ukia le ko ngame. Ia lo SAMUELU mada upasuma valu fa upasuma 5 fasioki loe. Yo apo ia Absaloma. Fa upatosuma tolu o ngakangi ya wewe ile o kavika ina o maliu Absaloma. Fa vai la le mele na tupu. Rape lo ngakali lo na fine fasioki lo ngakali so ngakali. Amen. Ko e oki malisi o ngakali ka lo ile me ngakupu ya ia ngofu makuri lo kama. What a tragic loss for the children. Alela ofatu. O ai responsible mo le mele. O ai responsible mo ka mekia David. Ai sea, le ai masenga luenga nga faya le mele, le confrontinga le issue le avant mala le olfa fika uli la nga le kupu kongo isi ainga. They know the problem, they know what's going on, they just sit on it, they don't confront the issue. And then continue to destroy many people. It came right back to him. But I'm sure like grieve on a lot of men, tupuya tamara, elemenga oki amanono, malimenga oki Absaloma. Kerola grieve on a lot of men. You don't confront the issues. Be prepared to grieve. And be prepared to lose your children. Langa ole fa fika uli le yai, wa le man ka un fa singa luenga ka vika mele a le ka milo va pele fa ye singa luenga. He refused to deal with the issues, and what a tragic loss. He lost 2 children. Le lumo salvala si le si kanga le fa longo le menga kupu o rape longa fa finge longa kali longa finge. You can imagine what that means. Hallelujah, Lord. Don't you know auto le me fo le ma senga fa ka ko apea e kele manga episa. Kele manga episa lo ai. O ye kele manga ola episa ai fa alwa se fa apea me ka ka ngo fa. Amen. Olele faya le kavika ma confront le menen tupulona ainga. As a result, he lost his children, and what a shame on the history of the family. Vai au kingo fungo foi mela kupulo ainga. Au kingo fungo fo. Au kingo fungo fo e fa kalinga kuli ai. Ki nganga e vai ku le mela kupuka meki ngo fungo fo ai le sa unga luenga fe ai. Ole me e ia ile so ke mo kwa e kangi ya we le loss so lo fanga. Langa it literally happened. If this happens to David, hey, it can happen to any one of us.
The moment you see an issue, fix it. Fix it now. Don't leave it too late. Hallelujah, Lord. Lesi kala ngai kongola fiong pa ele tu or kakale eli. Yeah, well, we don't have the time to go into reading, but momo Samuel tolu fa opusu tasi sulfa, momo Samuel fa opusu fulu, but fa opusu tasi. But let me explain. Ol fa nga wa eli. Makaukian me na tupu ho ele. We cannot afford not to warn our children for failing to honor God. You cannot afford not to warn your children. E ka kaunga e wo ninga ka meki e hava mami ngao i lea kua. Hava me o tau, e kau ke le whae ka meki o ka wako o isi ka meki, o le anoi e le kai au rasa sa, very annoying. O le halu le sau inga, a le kalongoanga le whai le weshi. Le aso le ngo il fale mai, o le lau ki kilo, o le ke manga maka mai le weshi blai whai. A ua makwa sum le kema. Ingisi o kou whanga. Mwako ia o ngofo le mafau fau o ngi kamaki. O le kaime e whai erevi inga le kua e whai kalonga. Ya o le se wali e pisa la kilo le ma a fa kai fa ele au pu e akala o kongo ele kema mo kilo ma ele so sale o ele fale mai. Ma ka o kia le ko nga mea. Fa fa mai. Don't leave this too late. You must deal. David did not confront his children, and what happened? He lost them. Confronting Eli lang fangau. What happened? Both children died on the same day, and he lost them. He also lost his daughter-in-law, and he lost the anointing. Eli lost the anointing, and he went to the grave with nothing. We need to teach our children to honor God. Yeah, you need to teach your children. Ole mera silinga leanga, o fa ngauia, ole wali ia lea, ia mala o ka ka ia o ki kilo mai. And some of them are your children. And maybe you don't know, but let me tell you, warn your children to honor God. They don't honor God. If it happens to David, he lost his two children. If it happens to Eli, it can happen to any one of us. Hallelujah. And so, what happened because Eli failed to confront and sort out the issues. If there's any issue at home, don't leave it. You need to confront it. Amen? If there's an issue between you and your wife, or you and your husband, you need to confront that issue. Don't try to hide it. Bring it out, confront it, solve it, and move forward. If there's an issue with your children, don't be quiet at home. Go home, pull out your belt, and warn them. Otherwise, the tragic result on Mengakupu Yakavika, he failed to confront his children, he failed to solve and deal with the issues, and as a result, he lost two children, and one girl lost her virginity. And for Eli, he lost a daughter-in-law and lost his own two children. And he lost the anointing. Amen? Okay, lo ingala o mea ia nga create le ku ku spa ia maku ye structures o menge ai nga ma mai le o nga tato e ka kau wai ona tato fa o nga ina le o nga ku spa ia run le tato ai nga. Hallelujah, Lord. The relationship system was created in order to hold the family unit together. Hallelujah, Lord. Or the structure was created in order to make the family nice and godly.
Amen. Whamanuia lea tua tatou ainga ne whiawhi. Hallelujah, Lord. Really pray and hope that you have had the message tonight. I pray that you'll go home and look at your family. Look at your family and begin to see the things e ka kaunga masoda. Fa mole mole e alu fale. Tana noe lau whanau. A ko won whalsa, ona lea tua. Yo ko longa ona lea tua whalsa. A o ko ke le mafo faut whalsa, ko ke mai ko ke. O isi kai me e whaile loku alai. E sana kwa ile loku la mela kwa kala ngoa le ka maiki. Ia ele se loku na mela e whai. Hallelujah, Lord. Maybe you don't know, but let me tell you. Go home and tell your children, when you go to church, honor God. Hallelujah, Jesus. If there are things at home that you need to solve, don't ignore it. Bring it out and confront it. Hallelujah, Lord. The only way, hallelujah, Lord. Father, we want to give you back all the glory and honor and praise. We thank you because your word is settled in heaven. Your word will establish what it was sent for. It shall accomplish what your word has been sent for. And I thank you, Father God, that you will watch your word perform. Bless your people tonight, Father. I thank you, Lord Jesus, for the wisdom and knowledge that you have given us, Lord God, in order to run our family and to structure our families in a way that you will always intended our families to be. Whamanuia lau whanau le nefia fia fo ili vi inga ia te oi. Awe sau taulanga pati le tua. Kai te le lava tama. Kai nganga pa ia lau so ma. We bless you, Lord, and thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen and amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.